minta supaya Allah jaga, Allah berikan kebaikan. Kita ada hajat yang besar, kemurahan rezeki. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada hajat yang besar, sebelum tuan-tuan berdoa, sebelum tuan-tuan mulakan baca doa, saya selalu tuan-tuan ajak orang baca doa ni. Jadi tuan-tuan malam ni, yang mana ada nak rakam bacaan doa saya ni, rakam. Nanti balik amal baca. Senang dia tuan-tuan. Baca doa ni dulu, baca kalimah ni dulu, kemudian baru tuan-tuan berdoa, insya-Allah. Doa apa Ustaz? Tuan-tuan nak masuk sini, selagi nak cross keluar pun susah. Saya nak cross keluar tu pun saya baca doa. Mudah-mudahan boleh. Sampai hak mana saya baca? Nak cari parking penuh. Ustaz, bacalah tuan-tuan, sehari ada kosong parking. Jadi yakin, insya-Allah Allah tolong kita. Bila tuan-tuan ada satu hajat, baca doa ni dulu, baca ayat ni dulu, barulah tuan-tuan doa. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. Alhamdulillah. Baca doa ni, hafaz di mulut, insya-Allah amalkan.